En nombre de Tata y de Hijo y de Espíritu Santo, Señor sea convosco. Hermanos, háganos confesarnos pecanan, a nos por celebrar de una manera digna el misterio tan sagrado de nuestra fe. Y te confesar a Dios Todopoderoso, delante de tu aquí presente, como ya peca tanto, pensamento y palabra, a lo que me hace y queda sin haz. A mi culpa, a mi gran culpa, pesé y te roga la Virgen María, tu ángel y santo, y vos, mi hermano, y reza para mí. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos pecanan y líbranos la vida eterna. Háganos reza. Oh Dios, Creador y Gobernador de Turcos, ira un vista ribanos, ayúdanos ser vivo de enternos corazón para continuamente nos porcinti dulzura de bo amor. Sa que nos te pedimos para medio de Jesucristo, voyú nos Señor, que de como Dios está viva y reina cubo en unidad de Espíritu Santo, dentro siglo de siglo. Amén. Isaías ta queda fiel na Dios, mas que te enviaja esa que ta exigir sacrifício. Eta seguro de Dios, pensei e não ta jala atrás na momento penoso. Lectura for the book de profeta Isaías. Dios, Senhor, ta siami escucha bom. Mi não ta vai contra ti, ni jala atrás para su encargo. Mi ta bira mi lomba, duna esun ku quer sutami. Esun ku quer arranca mi barba, mi ta duna mi cara. Mi nota quita cara, ora na cerciami, scupi de mi cara. Nanta quere com vergüenza,
lo pone mi baja cabeza, pero Dios, Señor, también ayúdame. Pensei, mi cara te muestra mi firmeza. Mi nota queda brongosa, sei te seguro. Mi ti que te ayudame prova mi inocencia. Ya eta na caminda. Quem te tribi denunciar-me, la que ribame cerca juez. Quem quer trazer algo delante contra mim, la que enfrentar-me. Sí, Dios, Señor, también ayúdame. Quem por declarar-me culpável, turco acusar-me da cava, da gasta maneira panha, biel, com mod a come. Palavra de Deus. El refrán de Salmo tal. Lo mi cana de presencia del Señor de entera de bibonan. Lo mi cana de presencia del Señor de entera de bibonan. Mi te estima, Señor, e te escucha mi oración de súplica. Cada viaja que me llama, Señor, Él aduna mi atención. Lo mi cana de presencia del Señor de entera de bibonan. Ya trampa de morto acoge-me, agonia adrenta-me, yen de ansia e tristeza me agrita. Oh Senhor, salva-me. Lo mi cana de presencia del Señor de entera de bibonan. Señor ta bondadoso e justo, nos Dios tem compaixão, e ta amparo de esnang humilde, Él alibrame de miseria. Lo mi cana de presencia del Señor de entera de bibonan. Señor, alibrame de morto, Él aseca mi huevo. Lo mi cana de presencia del Señor de entera de bibonan. Lo mi cana de presencia del Señor de entera de bibonan. Fé mestre resulta de boa obra. Fé que ta consisti de palavra não bonita só, não tem valor. Lectura for de carta de San Jacobo. Mi rumanan, que bal gente bisa, mi ting fé, si su obra não ta demonstra esse, acaso fe por salve de juicio? Supone que tem román sin paña derecha pa visti, ni suficiente comida pa come. Que val diboso bise, te oro, turcos bon. Corda tapa pa bono coge viento y bon apetito. Si bono ayude den su necesidad, así na fe también ta morto riba su mes, si no ta acompaña pa obra. Pero ahora gente por visa, abo tin fe y ami tin obra. Anto ami lo contesté, mostrame con gente por tin fe sin obra. Y a mí lo mostraba mi fe con mi obra. Palabra de Dios.
Essa aqui tá mensaje do Senhor. A mim tá luz do mundo. E sun kusigi de mi passo nan tin luz kutaduna vida. Señor sea convosco. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. En el tiempo allá Jesús con su discípulo na baia pueblo nan en vecindario de Cesarea Filipi. Na caminda la puntranan, que ne gente nan tabisa comita, a contesta. Tinta bisa bota Juan Bautista, otro tabisa bota Elías, y tin algún otro ta pensa que bota un día profeta nan. E ora y Jesús apuntranan, anto vosomes, quien vosomes tabisa comita, Pedro a contesta, bota Mesías. Ante ora y Jesús a prohibinan, para no visa ningún gente quien está. Jesús a comienza a visa su discípulo nan. Yo dije de mester sufri hopicos. Y anciano nan, sacerdote nan importante, doctor nan di ley, lo rechacé. Gente lo maté. Arriba di 3 días lo elanta for di morto. Jesús a papia bon claco nan. Pedro a jale un banda y comienza a squale, tocante lo que la visa. Jesús adrei mira su discípulo y avisa a Pedro severamente, vai for di mí, Satanás. Vos no te pensa manera Dios, ma manera gente te pensa. Después la llama a gente nan, su discípulo nan cerca de y avisa nan. Si un gente quiere seguirme, es menester olvidar su mes, hisa su cruz y seguirme. A sobre eso que quiere salvar su vida lo perde, mas un que entregar su vida para mí y para buena noticia lo salve. Palabra del Señor. A trove nos a volvetende pregunta del Señor. Anto vosomes, quien vosomes tabisa comita? Pregunta que tabin frecuentemente. Quien vosomes tabisa comita? Y a trovenos que una contesta. Un contesta, un bon contesta. Un contesta bon, no está un contesta bonita, sino un contesta sincero. Sería un bon contesta, sincero. Y para nos contestar sinceramente, quien de Jesús está para nos, háganos puntra Kiko, gente, ta mira de nos. A sobra, si gente ta mira de mí algo de bondad, anta mira de mí algo de Jesús. Si gente ta hanya de mí algo de cariño y misericordia y perdón, antajaña de mí algo de Jesús, sin duda. Si gente te mira de mí paciencia, honestidad, tolerancia, anta mira de mí algo de Jesús.
pero si gente ta mira de mí, of ta haya de mí, vulgaridad, arrogancia, egoísmo, rencor. E ora Jesús para mí no está otra cosa sino un disfraz. Un disfraz. Se una gente quer seguir-me, é mestre lubidar su mes, isa su cruz e seguir-me. Senhor avisa no Evangelho. Realmente, a por reflejar bondade, a por reflejar carinho, misericórdia, perdão, honestidade, tolerância, paciência, a por reflejar algo de Jesus. Botin que olvidar bom mês, botin que tomar cruz. Não está possível de outra maneira, verdade? Amém. Botin que ganha a capacidade de sacrifício, que sacrificava, por reflejar algo de Jesus. Assim Jesus avisa, se uma gente quer seguir-me, mestre olvidar su mês, ser tomar cruz, que mestre ganha a capacidade de sacrifício. Te conleu, por minha leitura, Isaías, avisa-nos, te conleu nos mestre sacrificar nos mesmos, avisa. Ele avisa que mestre de uma lomba, não é son que cuque sute, e mestre de uma cara, não é son que scupi of cerciami. Te leu ei. Fia bolomba na son que zute e do na bocara na son que scupi bocara e que cerciabo. E sempre tem gente que lá pazuta bolomba, hasta na próprio caso, pode ser, verdade? E sempre tem gente que lá para scupi bocara com palavra não vulgar e para cerciabo hasta na própria família, pode ser, verdade? Tem. Mas se você reflejar paciência, se você reflejar misericórdia, perdão, ternura, se você reflejar algo de Jesus, fia bolomba e do na bocara, ora não vou perdonar a contesta de mais bonita na pergunta de Jesus. E abo, quem de me tapabo? Não perdonar a contesta de mais bonita. Agora vou por visa Jesus. Para mim, a botar o lamche de Deus, de mais humilde, que não está abre sua boca, nem mais que não está maltratado. Abo para mim, está misericórdia infinito, bondade mes. Abo para mim, está amor de minha alma. E ora esse, contesta bonita e contesta sincero. Passava Jesus assim, está queda reflejado em vós. Passava algo de Jesus assim, a gente está mirando em vós. Verdade? E ora Pero si Jesús es solamente un disfraz, y en vida no tiene nada de lo cual está Jesús, nada. ¿Verdad? E ora outra parte, se vai na boca de Apocalipse, boca de Revelação,
bestia que ta sali for di terra. Prome bestia, in dos bestia que ta bini prome cu anticristo. Prome bestia ta sali foi la man, que men foi abismo, que men foi fierno mes, que ta parse un panter. Pero di dos bestia ta sali for di terra, for di hendena. Et in dos cacio di lamci. E men ta bisticu lamci, pero eta papia manera dragon. Un bestia disfrazada di lamci. Un bestia disfrazada di poder di lamci. Pero eta dragon. Eta Satanás. Satanás. Well, si vida no tin nada di Cristo, pero tohtin un religion cu bota bisticune, bota manera e beste ei, verdad? Bota disfrazado cu Cristo, disfrazado cu Jesús, mientras bobida ta pertenece na dragón, na mundanidad, na Satanás. E bestia aquí jamás y nunca tiene capacidad de sacrificar su mes, ninga su mes, se nota en su naturaleza. Necesita un disfraz, un engaño de dragón. Y en el Evangelio nos mira también Pedro que cae en tentación de bestia aquí. Pedro había parte de bestia aqui. Quando Jesus a parte e a começar qual Jesus. Pedro atribui qual Jesus, visando com sofrimento, com sacrifício e com cruz. Não por. Deus librava de isso aí não por. Está papeando com quem? Pero Jesus mira bom claro. Quem estava batendo Pedro em momento aí? E Jesus disse, hala foi mim, Satanás. Hala foi mim, Satanás. Pedro estava em momento aí, é bestia disfrazada de Jesus. Você estava a seguir Jesus, disfrazado mesmo com Jesus, pero estava a papia maneira dragão. Verdade? O tempo aqui nos por mira que é bestia que está sali for di terra, é bestia que tem cacho di lamci, que está finge de ter poder di lamci di Deus, de Jesus, pero que está papia maneira dragão, nos está mire, está tomando forma. E de dos bestia acaba. Mas por vista o tempo está curto. A bestia aqui está tomando forma de um clero que a cometer crime de pedofilia. Clero que ha visti, que lamci, pero para dentro está um dragão. Clero que aparenta de ter poder de lamci, poder de Cristo, pero que estava a papia maneira dragão. Está tomando forma, está saliendo foi terra, estava escondido, pero está saliendo foi de terra, está virando visível. Pero analógicamente, Romanan, que Jesus tem seu corpo místico e tu resnan que está refleja algo de Jesus, está pertenecendo a Jesus seu corpo místico. Analogicamente, assim na mes, bestia aqui também tem seu corpo místico. Tem seu corpo místico. E tu resnan, não solamente clero, que está
hopi bongkla, pero ta meturesnan, ku ta disfrazanan ku Cristo, pero nan vida ta pertenece na dragón, nan vida ta pertenece na mundo, na mundanidad, nan ta pertenece na curpa místico de bestia aqui. Nan ta forma parte de bestia aqui, que ta selendo foitera. A palavra de Deus, de mainta, ta alarma, romano, alarma que ta zona, ta não bisa o último alarma, para nos alejar por de bestia aqui. Pedro después lo ha comprender su error y nunca más la fingí que está pertenece a Jesús, sino realmente la vida capaz de derramar su sangre para Jesús. Una alarma para nos no viva una religión fingida y una vida endiablada. Era nuestro papel otro día. Para nos no viva más una religión fingida y una vida endiablada. Para nos no pertenecer a la bestia que está saliendo, puede ter, que está disfrazada de elamche, pero está dragón para dentro. Essa aí também é de doce lectura, em carta de São Jacobo. Sua primeira frase, a bisa assim, mi rumanan, que bal un gente bisa mitin fe, si su obra nan no ta demonstra esei, que bal. E nós por parafrasar a frase aqui, bisando, que bal, bota bisa mi Senhor e mi Deus na Jesus, que bal, si vo vida no ta demonstra esei. E ora ei, bota toma Jesus solamente como disfraz. Solamente como disfraz. A palavra de Deus é um grande regalo para nós. É um salva-vida que Deus atira a nós, para nos guardar, para nos realizar. Se acaso, verdade? Para nos buscar contesta sincero a Jesús su pregunta apremiante. ¿Quién vos somos esta visa comita? Contesta sincero. Y si contesta en franqueza, en sinceridad, lo tiene que zona así, Señor, te ahora aquí botaba un disfraz para mí, nada otro, un disfraz, nada otro. Pero si está sincero, está dando una chance, está dando una oportunidad para dar un contenido verdadero y para comenzar a reflejar algo de Jesús realmente en la vida diaria. Y esa que nos te pide Jesús, Señor, para ayudarnos con Él, ayúdanos con Él. Su gracia, con su misericordia. Háganos la